Gua shayaner ni moru ni nyamot guys. So good morning. Gua ngan ta message matod bas she me di long. So min go lara meshia nen ka social media. And we headquarter of Upper Nile State. Chaud Kanasser. So min go ro pala lar taban. And kan di rano mutuokan. Sina rodin bubel especially. Naiten lawu ni ten tar kokor ni siang ke kume South Sudan. So she arodun bubel madadian. She arodun bubel ba has a Upper Nile State resident key people. Ten kula ji Upper Nile, especially in Italan Nure. She arodun bubel as well. Go en kan garara dialeton. Ketila barar ni ke kume South Sudan kan jan na itu kwala sholo jeng Council of Elders. Ko kana ita daka South Sudan. Medan an siang aja ne mecha 32 state mecha ka impose kana ni ka ji South Sudan dial. Odan ata ke 32 state. Shalaro I Nasero bashong la Jor state. Shijan. Shwa balog medan ke during meta gad mashar kwara shu balogo kan 32 state tan shigan bilad. Shwa ka woj. So en plan me again the same thing ngoda barkore. So men kula plan ka ke ba apanal headquarter ba nan kanasir. Medan ni shi na ngany me shi na nyi ne me cha nasir dak. Shi kana laro nasir bne jika bne ko join rol bun. Bne nasir bne kume de bne establish and then ba government ke lo ba nan tan mane de ni. Ko bawa gang ko jala boda bene share bene galat woni ka malakal to woni win to ko ken ba kalat so tala ram do dien kon kan nei do kula resident kanasar kan nei do kula wuni to ko kan gala sholo wide so kan nei do kula wuni to kon den da kula bantare daran te business daran nyin ko wonung somewhere da ban ka kanasar so gan ti shir toni gui kana o michi ka ban gana sare kana ban fati gande je dino tala rambile ban ka ngana nuara ban yan ka ban ka gre tabar ba ju go jin jirra bol jin waidam so ihtimal ki shadia ihtimal so de ji kab de ila ka ban gor gana ba kana lad so en ben danen kwa apanal kwa jelo de la headquarter da ban ta gana sare a plan so plan me a long time plan which are set up again. So a plan ko ba na edukula resident kanasir ba ka tagrar ba ka gangrar for many years go down and ngot ku median a kana ne fan. So janan lel kana and then bikan nasir yame kana lad ne ba nasir ba ko mo satellite mi birami kap ko korum bika gwin nana. So men rawde o ken gui kana o min malakala la kula la nil mu ngot ka headquarter de kula malakala wen gui kana o janki ndo gondin tia kan waraba takan ka dur so gui kana o en de ke lo mu ay ut kanasar mite korbo kwa nyenya kanasar kalan wara chabelo shop ka bali chabelo shop ka galashal chabelo shop ka state kwa la sholo malakal fonde so bi nekin ngandi albi jal freely ta ko nasir jan ya ko jaka headquarter dung wilaya alanilo so en jogmi bigan men gur kana bigan lel so bi ko changa bale ko ngai kana o shi deiden cha advance cha wana ga nasir jan pega dana jo shongten so en me gur no ro lel kana bigan ko ngaje tyak mi korbe ku nyenga na tyak bo ni rashi ne to kon bu gan ko shop bula bu gana ko jor nen ajan plan da nen shi kana lele jakka ko bu ke nasar bu gana o poda la headquarter ba malakalan kula asas dunga le nil ba fal so me da di no bu ke tad bu gan galo shang ji gan tel bu tad bu kan ngwang ko tad shi kan bi choba nasar chato so bi tad zar bi ko lo ngwang ke shang dan ba lo shang ke ji rai malakal adan bu gan malakal bu gana ban fin bi ke ji an shi me ku jojo kana ida taga balian medan mana galashial and everywhere else chiko hot ka al nil kan dial ko lambala kal mana hokin so tame bikan fuan je chikana tung puat ba orade ko bi ben mani shi nya dang do ko ken ta ke stand to kong bi ben kal nil ko taban mala kal ngai ko ne state dir ka stand mu gwa ba mi
mitaka rum dubni so de dorno ka shamal sudan de business bantu ga de dorno karang de business bantu ga so mashari dial tagan ka al ni le jan gwa dan takatan so men wale ga nasir bazo nuri ba ka tagrar chicken bile ben chor chicken bile ben changa wanang no kina kan na rituale jang to kon ta ka baliet kan gala shel chikaro don bile longo bi ben bi o kien lor ejen sababa danen jakka ko ba lenile ba ud kanasar ba we headquarter ejena na mo filazo gur kan obi kan wore dial to kon ta ka land bukan ka gang jor chicken bunga luñ ka landien so ko ngai kon ta bano en mashkala dan ta kon ke government so Sudan but wogala ja wo na Salva Kiir kwara ejen gwa dan bi jako binabi kula long especially kon e shwala na long dan o mi ci jene janan kume Salva Kiir ma yadit ke lo mani gad gar kon mani en kan ne to kwala shole ne kien tel ga kel ejen gwa dana dong de shinya dang de kong tun ku le sharo ikume ta ga Salva Kiir kum mu gwa chana ya mo support ejen gwa bi ku lo dwal ten and then by sen dial ba ku lo gwa ni kien ko imagine you meta na kel ga jalab kana matuogo de ale ni le de ud kanasar ko ngai ke jo nasar muhafaza shi wilaya shi jan kana matuogo de law nuer de kam remove ka hakoba abala barne ne kono chine law chine go gor ka hakoba go ne no roda kon koro ene ma jeno ga ne de kwa dola lat zat ne de ta gwa dola kana ite ta ka diaspora kan ji diaspora to ka bar hel ma shankan ka diaspora she jana America ku ji kala right in no kana o cha nueri cha ka remove ka hakoba mata kan ka America ta tene kan tin kan bar ka rodian ke te juru kon wi mon ga lo ta tan no mo e ka nya stupidity ne ti shi shara gwa ajanan shi to ko no mo ka kan bar yani ne te la lar ka no walo I kura me shi kur mu di long mena be shi dur shara da rep so e khita yani kon ne te lan wer bul kon o dong lu kon ku me so Sudan karwade ki Salva Kiir ma yadi ki shi nya dang che gule jan mani e bar shi kan gulen vol ka fen ata mai kana ku ngajo shi ku me so Sudan kan shi nya dang ka shi gan wari shi kan ko kalan che ku jojo kan zato kan la sababu shi jan akala sababu ko ja ko be ba ka remove ko bi ka luin ka landien so mani e nasar bo e sababu ta so en ma cha hit ko de cha ku lela la ala nasir ota kan bar bata kana shabbo obi ga ban ga nasir zado ba ban gang ni ko kan biya resident ai shabbo shi gana latbo no mo so chana janga ju gwan mi shi no mo so dunan ki raidan ki gagdan ka je hen ku me so Sudan ka no to ngode long so rami chare to ga da kan no to de eni o cha wo ni Salva Kiir ma yar di wi kwara kana ku me de ke lu ajan bina lo ni ka tae wale ta kana ni ka ten state wal ka jalab ko jala me te tin me dan kan ti shir ti kana galat ni malaka la wa de kan ma daga jan daga shi daga je ta ka panyen gan shi nya dan kan gan malaran malaka le weida never in life kan gan malada mi shi na mo kan bar kan gan malaro a ko bai weida nuari ka woi ka tan kan gan malar na mongu e fowde yani ko kume milet ko kwikan na daga nai to mayenin janai to kon to lat ko tok cheka gor nai to kon lat ko wija ta mal chikan go gor so gor kan nai to lat ke kai ni gor kan kan nai ten ku wele dak shi kan bar kon bar ta chika ka shi nya dan kan nai ri dak especially shi nya dan go ta ka ale nil bezad kan nai ri dak ka bar kel so ngaji je yan wori on bar ta ma shika tukbo kasabab so shuara ta ba shuara ga falten as well ta kana problem as well even though la god can in chalo ko in be barar we bala de ngandol nasir I don't think so she no believe in mission no more but it's okay alright but ngai ke jo ta she can involve kana gnore she bar also she can involve kana gnore as well ka kan she nya dang kana ida da ka so Sudan even though lar kana gnore kana ida da ka so Sudan e kaj kana ida da ka so Sudan ko government utala istigrar imagine ni jalabe kula nyir na medan kana wi kana daga yan daga mo kana junub daga no jaga na o bina ka mano malta kana you can everyone te yoke mozofin cup can all the time so tell me te de woni imagine o mche kula ku me so Sudan ka daga na jan daga dan thank you have a nice day janan baba laro no mo